Hrvatski laburisti Stranka rada u nekoliko desetaka gradova organizira akciju koju smo onako kolokvijalno nazvali prikupljanje potpisa podrške Vladi Republike Hrvatske, a usput smo stavili jednu bačvu na kojoj ljudi mogu iskazati svoje eventualno nezadovoljstvo sa predloženim zakonima. Riječ je o 3 zakona, o jednom paketu od 3 zakona, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, mirovinskom sustavu i Zakon o povremenim poslovima. To je novi zakon na području Republike Hrvatske. Želimo upozoriti građane da onako u tišini, mimo svih zbivanja, prolaze ova 3 itekako bitna zakona, dok se ljudi zabavljaju sa nečim što je po našem mišljenju periferno. Bavimo se ćirilicom, bavimo se gej brakovima, istovremeno nam prolaze ovako bitni zakoni da niko ne reagira, javnost s tim uopće nije upoznata i svjesni smo da je to ciljano od strane Vlade Republike Hrvatske, ali i njihovih, uvjetno rečeno, političkih protivnika koji nemaju što reći o ovome, pa onda rađe pribjegavaju tim ideološkim temama. Stvar je u tome da novi Zakon o radu predviđa preraspodjelu kojom će biti omogućeno čak do 60 sati tjedno rada. Poslodavac će moći odrediti da vi radite ovaj tjedan 60 sati, a platit će vam jednog dana. Vi morate voditi sami evidenciju o svom radu, recimo pogotovo kod vas novinara je to jako izraženo. Morate raditi 60 sati tjedno, jednog dana će vam platiti, ali s obzirom da su danas većina ljudi zaposleni na ugovor o radu na određeno vrijeme, ugovor ističe, vi nemate plaćene sate, vi ste radili, poklonili 20 sati tjedno svom poslodavcu. Ostaje vam da sudskim putem potražujete svoja prava, što znate sami u Hrvatskoj kako to izgleda. S druge strane, novim Zakonom o radu se favoriziraju agencije i zapošljavanje putem agencija. Zna se dobro da su ljudi koji su zaposleni preko agencije imaju daleko manja prava od onih koji imaju ugovor o radu u određenoj firmi. Zakon o mirovinskom osiguranju predviđa rad do 67. godine. Budimo iskreni, osim saborskih zastupnika i eventualno predsjednik države, ko još može raditi na svom radnom mjestu do 67. godine? Mislite li da tete u vrtiću mogu do 67. godine raditi onako kako se to od njih očekuje? Zakon o povremenim poslovima, to je nešto novo. Recimo, za primjer, u Sloveniji je referendumom srušen takav zakon. U Austriji su izuzetno nezadovoljni s tim. U Njemačkoj je taj zakon svojevremeno prije jedno 10 godina uveden s ciljem da to bude drugi posao. Da eventualno se ljudima omogući da zarade nekih 300-400 eura na povremenim poslovima tipa, ne znam, uređenja okućnice i sličnih stvari. No međutim, poznavajući hrvatsku praksu, Zakon o povremenim poslovima će biti prioritetni zakon. Zakon o radu će biti u stvari marginaliziran i odnosit će se samo na određene grupacije ljudi koji još uvijek imaju sreću da dobivaju ugovor o radu, pa makar i na određeno. Ovaj zakon je izuzetno opasan. Kod nas javnost uopće nije ni upoznata s tim da se nešto tako priprema. Javnost se zabavlja sa, nažalost, drugim temama i mislimo da to nije sigurno slučajno. Udari se po toj bačvi slobodno, evo, slobodno. Pišite slobodno, neka da se ne slažete.